Hi, June. Hey, Ali. Ik wil toe. Diolch yn y fenis fawr. Tom y ffogant. If I cwpl o lor un os. Tom y gyrru brisio chwlt o'n ocho. Yeah, tigam. I mean, vi sé fast gan cui... Wel, cui harler o di. Creator booked. Sean, nídach y trwy tas dorwm. No trwy ein dyn elen sa timpl. Ien is derwd. Chris mw mwyn y fer. Ach ni yn y tym botwn ci yn y rysht. Look, if yet mis just derwd i yn y fer, ma'n nid am i gyrru glawd fe Sean is mw. Hey, god je. So kun sort di latein? Wel, ni'n am roiintach, actually, buchas dit agus sinnehead. Ta affilorm go hosi me yn marga sure corbe. I mean, Ari mar not some bloody antichrist. Ní tos an antichrist de cheannach. Taiog. Níl onata ach duine dá jaun. Quid is more the meet na heart on be my gig, but to show agus ni higam came far. I mean, Torach na tia shears sin arrogant as chocks again. Ní he arigad bun agus bar an scéil. Yeah, Peter, eh? Oh, Torara the chain. Slán. Mac. Tá brónaram. Is slégar á sé ginse na fear an tamar fad mialis ónigus tamagus. Ní sé jista. Ní len chála uachta chafad agus bhaine sé le sémas, mar págún teach agus a tala agus an. Agus ceach bhfuil is éta sin. Ar láir tusa le go tuismóí sa le cailhaiad. Níor láir a hir, mar níor sa an fiúháin go sé bás i go an scatha fada na dhéisin. Ach tá ceartta sémas. Níl sé pilsa go mai sin a dansan áit agus a gaiire go. Olín tá sémas a chud a dú ar mán ceartartsa. Ní frostóine ach an eris mar a frostón taig go dúráin. Agus má dhéalann se an tala, cha sé leag an airige tú tuise. Ní cha sé leag an airige do hórteom sa héra. Mar ní réon nar láid am sé an áitin an láithúil me macha doras sin agus tá sé sin blianta fada uchain. Bhfuil ní licim sé cead go hémas amad an íon ruite. Agus sin fáis gon mit gallisteach ag drídóid. Bhína me an cás chó agus tá sé sé duna scrúdúil na title deeds. Brana héra, ní marim gáir chúla téirmai na bheith réiteach rudaí mar sin an anasam. O iawn, gys ceréiteach iad mar réiteach mis iad. Hosa? Sia. Sin a rabbi, gwaelwyd. Oh, wel, correct is fe siachtyn. Wat je bit? Call Jason. Níl sam. Mac gap yn dwgwyd cynnal eistach gwy. Tys agos Jason er eir ag yn on cynnogs. Níl sat a tad y fwy. Nílis, I swear to God, vi my host met first egg me offer. Cef ar oed yr ysfyr ring gal yn siarn ied dy chwrdw mar sin. Níl sam. Bet gwrdd saim o sector? Gulli Mac. Cef ta tarlw, call Jason. Nín se mag ein I swear. Sorry, gaat je niemand naam. Ik snap je moet eigenlijk voor mij van. Gevaar de eindje alleen dat we my host met first, alright? Wel, bergwyd sgea nis fer na sin a chumach sy'n dych yn y gordi hart chesnio. O, gefa, hoe je het voor zich hoort toe? Tog, ta rí sem yes yn mewr le ta'n imri o friwn corsin. Dag sin noten sin gwyt. Oh, jou, you were running back damage control in, huh? Gulli, in is rwyd am ogym. Chwts Jason yn terig sin waith tai god i'r na rida. Maar jij bent gaat zien, kun je smoe alles uit van je keeltje na taamsa. Wel, dy gymryd hanna ffyn. Hyn mae'n ar own conference, ta eisiau gwydyn cehe. Mae gyda stag y mencra sy'n mesio a glan y swas. A wychol sy'n gwyn sgwtyn sy'n. Beth y ffordd yn ei histohi? O, ni ddau, tygu, na rhaid wet me. Ar yw stad yn nomod. Ta dy symud sy'n basta wyl. Nyr ysig ni rhaid mai, go ffoi. Gyda sy'n? Sio le ti'r dychys Amsterdam. Hwna mwy. Mae'n sgriad wain i'r hyn. Gwydi tan? O Jason O'Connor. Sgwydi hyl ty fwan, check. O, dwi'n dy chlab o gan. Nir?
Ní chu sé seola bhí eile. Go dtí déann se? Ní le seola tí na hanaid. Bhfuil idir leid chu sé stampara. Mac, call Jason. Ní cead marrá. Could what a tap out chin. Call me walk back. Dúir sem go instant. Ní te gar an tan go le fi láid. Is cumulum sa ceir dear seart. Is mis a wahid agus tá se go cheartta an ver an jólas faoi. Nis inisham call se, no could me fisar na garda agus jefa sé trúda teolas wet. Sábal me tilide tuirte. Tá me hengaid na gardaí díoch ní seo, agus inch mar cin op agus tá mar ein stutz na stíirech. Sé sin gúil Jason a right, grúime sé stúm hain, agus nach chuúte go léchtreis, go mé fún na réchtreis. Well, an féidir leat einseach mar a leid call se. Ní féidir. Cem fá. Ní chuir meisteach ar geálam chuit. Níl mecha ger a fisbheam go mar se right. Wat ní me cinint go tíoch ceir sé gal. Ní heb múta go héin fiúin. Fríún cara mo jo. Tá sam mistá go tinnig. Rinne Jason bheile chain. Ga nós go te fin hamse. Tá sé néidir nach bhfuil. Níach sé lear náithio. Ní cheapan é. An níor sé gesta go an chofád sin bhile rénos. Ó, buich sleití. Ní bheith Jason na nádáte chuar nós London nó áireach. Tá sé ráireach. Ní hanna néir sin agus ráid na bhlach lia. Ja, tuigem. Bhfuil ce mémacht. Weil mach leis an tú táda. Níar tú leis tean gháil anam. Ja, dír. Ok, Slán. Cheesy lút, ceir go leor. Ar níala sin níonse. Sceirtart? No, that's come on, just near my out mention a year or new Harry. Yeah, well, the song made to ceir go leor le go leor blind date nacht. Well, Liam, ní ar hinné. Tá má buir but just ní bhfuin mai go dar. Cheesy le nála síos man. Sure, year a hitrianna. Sugar's got in san sawale. Sacri biela dantaki was a samon daikishes of line danger. Yeah, rubbish. Hey, don't tell him I can loan. See? Loan? Hello? Yeah, come on, talking, Shash. Thanks. Ja, Katrina. Hoi, ik ga toe. Nee, moet je. Kan je... Hoe te graag nacht? Kom maar. Weet je achter een blind date? Fair play with you. A go pan caí am sin bheits de se a chuí. Ó mai inis. Cean mhaile bheart an áise? Oh, sorry, Rita, fi mynd ag ali ag mi siopi agus... Níl me gur a hiile leisgealt é chleistal. Tá bardan sin hála réiteach tá berteanna fannach le ardú. OK. Má hálín se se ríiste chalín, be tú cuairtú ebre náte cinn teile. Tuigeann tú leat me? Tuigem... Seachtú cúig pín mar sé a heile? A Vanessa? Yeah, but my liver ball. Jesus. Tá si com máin an seo aniu. Rocky mission suas agus chuirí mission ordas teach chuirtá weit, veggie special anna. Shame on him. Híle, go leiscéil. Bhfuil éon bailla go bhéh tá cabhar am an nacht ag an grinú faoi gart na lenah. All right, well. Tá ealaí mé fe cúpla lá, lí nach íú hééis sin méid a hála. Ach tá an crinú fósa go leráig, agus tá sin cúna bhfuim le éireachtal? Scuti me tá ala cibí. Soch donna. Tá sí anna gur dain is mé níornidí. Ach dír ón ar mé a chuinál faoi rún, má gochtúir tá sad. Seo gin Seán. Go leor feic mé nach tú? Right, yo. Ok. Hello, Jan. Sinead. Good morning. Ní credum go bhfuil tú chun cúna bhharta Sinead leis an crinniú seo? So hultimate? Chúla? Nach digan tú go bhfuil si bheith chuma chuid airgad an bhfuil le gach céim ar ag a hágann si leis an bloody factas seo. Wat is aan mij geloren goed again? Dat de contract is voor you know. Nou zo'n getevel dan een greetart. Christ. Ní hiigam ceirtart le garad. Bhfuil measar be agad orm níos mó. Well, an bhfuil. Wat idee? Oh, Jesus, níl tú ag éiste clóm fiú. Tell me, Hesky. Dus daar maar een rieste. Or smíú tú méidir dú man troir. Smuoine, Agus agus tá méid sásta trí le bhaintas. go hiintach.
Ti'r ma'n drach sgel gwar y lairach bon. Mae cyntig ma'n fan wacri bristi. Fang mae'n shift sio creek ni am, oce? Okay. Tá rút mar se leit a cholín in seo hánach le éúta dinta go leit a leanana talúna agus ce tú go íonna faoi. Ó, ní go más féidir le mai reistim de héir. Níle sam becer déananas. Ar na bí seafa de cholín is leit sa é tá se goile chuid. Is fearach mar sin seo cholín. Seach steach le reistim de. Níl dáta go faoi. Tá túnis neamsblach ó i ggurráid sémas. Tá de chuid téine ag tá tú nánaránis ar go pátaco. Ba dad an certad. Bhfuil fed nach bhfuil rud a bit síntaí na bheith neamh blá. Ish, almost launched Jason. Heb can I switch out? The Jason. Still a shame, na ha. Check ma. Ní mór cleachta go méid. Tá a go má cailtean nach bhfuil. Okay, still him ba. Ní he. Tá a go má ce a gceiste agam. Well, tá barlam. Hu ma kuno elo alright. Dog mas den gaile. For sean busco an escudí agus. Vi sé len fer go le tí le harf. Agus tin se le nordig. Cool. Yeah. Ti se áte bis new fin am se. Agus ce ar na tún sin? Me se, a sí chroch mis le mini an tíhile le na gard chuir mú. Chuil man go dogur sí más petrol agus na rúma seach tí bhórí hos mé ó. Agus má bhile? Ach fi tú imíar fer na seachtainna. Tá sam, hu Jason go punta mé an mo chu boide. Hoig me na sinnicú tú eile ma deara. Gur míl mat chiige. Sam. Hi. Hi, Bernie. Brilliant sparkling wine at. Yeah, tá, se hálan sin. So, get an special occasion? Calora biog. Tá Andy go le bug seachlam. Checkers vinna snesta bhear tatú. Ní tu sin éana. Cén fá? Mar ní sas cén sait stinna hain. Ó nach bhuilas. Bhfuil inch an Bernie, cé héin mar sin. Okay, Vanessa. Ach ní tu se inse grunne be. Fiú liam. Agus... Just, tá se ró luaib. Agus ní leine ceart fós. Cé seo? Hello, Liam. Andy. Ba sé bugus seach an éanaglom agus níl a bhain céile ó hásta fri sin. Chimis gur sgymach le Harry. Ja, Liam, sinna go ddíirech má faointe. Te bhád ró luaib a bogusteach le chéile, nó nach chut se tosí go amach le chéile. Wel, is sin bhfuil mé soch mór le mintín héine héana sos mar geall rudí mar sin gur a míle mágaí. Cé bhéad é sin? Cuig pont. Forma, slán. Ríteg. Hardeg. Cúpa. Oh, hello, it's just Tom. So, Dat is goed toe. patín. Tá le páirteach gar agus, well, be tartar má customers nach mé. Sinna mar úte dealt le chan híad. Na choráis sein. An go cum se ráis. Big. Cúplascéil áitimis. Tá ráflaí gáil thart gur gaidiú sim nachbeag airgid ST haig an teachtain seo caite, ach níl únéir on si sásta incheo rá ag buinte seo. Tá leidóg as sa máile riire ón teachtain seo caite go má. Captar go se slán sábhailte agus ag taisteil ar mórín fláthir, ba tuine faoi seo ar báil, ar eise an gilganis. Oh. Ní féidir gúil tu san teiréis te beic. No cholín. Is het tante toe ráis? Táin, agus bhfuil is go gahan ar áhéimeis. Gur bhiú an peiribh in tribloid. Heel bij. Bhiú. Ja, is weg. Weet het is wel boelerijden. Als je reis, Tom van morgen, hoe is best goed boetje aan te goed. Wij doen gewoon niet mee. Wees daar.
An fe me mar. So scéine tána sa. A bhá tú frigin breanú mar árám. Breanú se choína bhaach. Is lum sum frigin teach seo. Se a tí hemas nicil tam, gus ná dionnas an dearmadó. Is mar a daine teisned, tá doras an sined. Lá bit a grotúa. Na bí chimíocht, ní chuim se frigin chumesgort. Come on. Ní chréid an Bernie. Ní éach sé a bheith sean nóach sin. Nach féach? I mean, this is Bernie we're talking about. Shannon is óige the bhacha mé riomh. Ja, tá sam. Ach tá rud ag an eile an freisin. Mas tú bhfuil dú le í héanaan Andy? No way. But kind of wrong a name team le Bernie. I mean, ní mé cinint bhí Andy bogus seach an seo. That should be anything weird. Cé chuí weird, Robbie. Tá mé tín tarseach an crap sin wefelig. Céir go dtíach atá mé cheart Landy. Well, ní mala óni, eh? All right. Sin fáma. Well, dúirt sí lumsa lá nuair nach ránach í héana agus Andy, gnearna eis sin ar shape a cover hí. Oh, yeah. Dinne sé gom fi sin. Ach sí héana bhí a cahan na shape ní dar le Andy. Níl sam. Is tuisce chréising héana óni. Well, ní túis go domsa. Sí an flirt is mór as narún. Agus céin ar deire wacha a agus boyfriend ace. Tá chuid hormones ag fáil chuid is fear í sin. Béidirach. Ach ní mór dí fánach amach ó Andy. No ba affilarí. Tá mé se rálat. Gus deach tú go leit leanna tá hóna, ha? Sin go ddíireach ar a dúirte? Leit am hún. Fearna ar an pint breabar ar an ggóta sin le gá scór blion. Rada, ní fiar sin ar fada hemas. Tá mi sé tar lá chuúd tuaite, le chuile hórt, chuile lá hánig mar sin just teach seo. Ara tá tú. Fearnach neach a bhfuil go scrád eithil gan bheith a chósán. Áhaid beidir nach neachach hí me chudagus a baint agus a forse. Cór. Cad a frigin chuir tú. Flowers agus frigin lufin agus hopla da eile. An álaí headin ní said na ladies hall as asna. Ragan is, na bí ggéir bheith a waslú hemas mar rinne tú go minic hana. Ach bícha said, ní chuir an sé sin é an nára bhuiir a scéal. Wel go fiúháin am a bhíar rúd a tatúrá. Go a haid gáile dhéanana go ggótas. An dá áí tá díal tamsa ní bheith bhaint hetar option. Tá man anna méid ní just bhá. Rana hemas is lumsa le chuile hórt á led. Níl tusan ná tad a díal gan cad wimse. A mu se bhachaid. Ní chud a tún frigin do bhfuil món am sa bhaús ná ceapa. Tá samsa go dóí mai ar internet. Ceir tá geistad. Is be go chaintí bhí idir an áta sin bhaach na a bí sé rúgus láhaith le dionir. Achan is ráid díal tamsagus mu chuid airigid fátéir, tá sa feire a chuid éine. A bháiltre dead fáda hemas. Tá mén seo leis an mar a go rinne tú le taigh go dúrán sin a brise. Baidí gáid. Fáil, ná choráis se. Tá? Tá 10,000 punta trin. Bí treid, le a luga. Ach na bí sem mar se le tá goidirrán. Ha? Breanach, chuirí me machata. Chuirí fíniu ar go gapa go dad ógáin. Bhí chéad. Chéad. Ja, go eis a hemas. Níl me sé ggéad a chuid airigid malaithe. Agus, cén tú ná dul táhaid mar, se? Well, mar bhfuil is at sin faoi seo hemas. Tá sé fíorheach agamsa a bhfuil agus míú hórtit. Well, inside her fós. Ní muis. Na hab good nerves at heart. Stop with you. Ah, well, all more. Gur mad. Vilket du get on, dochter? Beter go beneath the taste. Oh, friggin' hell.
Cyd o'ch chi'n? Tata, ddim yn gael ymach leis sin. Aragwn nhw'n dy cael rhac. Katrina, read my lips. No friggin' way. Arach leide. Tá seo right, Atsa. Ach, dwi'n gap nach wych Bernie mach fi seo. Wel, sa'ch ma'n gael i wario mar sy'n. Ach, fwyd je fan nhw, med. Pan nog nog goed sy'n bedaan nhw'n diolch chi'n. Shh, stop. Right, fuck seo. Shandy. Go fit. Anya. Eines na maríis bhí sin ra tú hinach sánas a teach. Tá garúteir de cinná faoi? No, ní rát. Ach dúirt si rud a cín le Robbie. Wel, níor hála mór an náíide. Bhí sé beag galfarachlam. Ach me núl de hin ar sima bí hamántí. Ach seans ba chuisiile se scéal bagan bhí sé cant le Robbie. Sin éir ceap mé chola. Bach na wahal maráine. Tá brúnam fí fist chart. Na tú ceach leor chuí. Bálam chu ceistechar an náhras ba chartúm. Ní me ggéireg nach rúna bí hetra. Dúirte sa litir na béta te fanna a ras na rúm níos mó agus é na tug mhóra idir té agus rita. Tí me na cás cear go leor. Tá trúí an dó. Ní é sin na tan láir gur téige hé. Tí haig? Ó, halló, haig. Tím. Bit rá sem muir mar sin. All right. Sláim. Sin téig. Bre se chár síos. Be se fanna a míthe gas le na bháí. Se mé landi. Be se nanim cá sin na ghóún teart na suí. Ní bhhail me nach bro go siúd agus a croch dúir na pichsat. Ní bhhail na lom. Dílim fébre dhéiríart. Ó, ie, cint. Bhain handaí his a tearlam. Ní mailim fé an féin. Wel, tá brón ar main jilin seach níit me. Anja le dhear ma cóladar. Heag lead calúir a sofa. All right, mar sin. All right, grabíle maigad. All right, Anish. All the Suez.